Now, the FFC does not only show you top-class fighters with famous fighters from all around the globe, but it also gives local talents a chance to make a name for themselves in this fighting industry. Stvari su koncipirane malo drugačije. Prvi dio priredbe je Challenger koji ima svoj main event, vrlo jak meč Ante Delija protiv Diona Starringa, jedan od najvećih ispita za Deliju, a u uvodnim mečevima će mlađi borci tražiti svoju priliku protiv nekih iskusnih i pokušati se nametnuti za nastup u glavnom dijelu programa. Pa da, zapravo dosta zanimljiv koncept i u ovom prvom dijelu priredbe. Iako ćemo gledati naslovno uvodne mečeve, zapravo ćemo vidjeti nekoliko jako velikih imena. Na kraju krajeva i sam glavni meč tog prvog dijela priredbe je prilično jak između Ante Delije i Diona Starringa. Otvaramo mečem u welteru, MMA borba između Josifa Al-Saida iz Srbije i Mateja Dokoske Truhana. Povratak Mateja Truhana u meču sa borcem koji u Zagreb dolazi s omjerom od 6 pobjeda i 2 poraza. Od tih 6 pobjeda ostvario je 4 nokautom, 1 prisiljavanjem na predaju. Ima samo 2 poraza u karijeri. Svoju najveću pobjedu možda je ostvario i u debiju sladavši Berina Balijagića, a 2 poraza koje je doživio pod okriljem slovenskog VFC od Markusa Digale i našeg Ivice Truščeka. Truščeka ćemo također vidjeti na ovoj priredbi, kao i Luku Jelčića. Da, riječ je o borcu koji je pobjedio, recimo Berima Balijagića, koji spada u, recimo, ajmo reći, srednju kategoriju boraca koji još uvijek imaju dosta potencijala za pokazati, tako da riječ je svakako o borcu koji zaslužuje respekt. S druge strane, Trušček koji ga je pobjedio ipak nešto iskusniji borac, zapravo dosta iskusniji borac od njega, i to je ono što je prevagnulo u tom meču. Kao što vidimo u njegovom kutu, Rođa Radosavljević, poznato ime ne samo crnogorske nego i regionalne scene, zapravo i umirovljeni VFC prvak. Ukupno ćemo u ovom prvom dijelu vidjeti 5 mečeva, 4 po MMA, 1 po kickbox pravilima. Sani Dimamović uskočio je u posljednji trenutak kako bi se borio protiv Mladena Kujundžića. Kujundžić se trebao boriti protiv Ukrajinca Sergeja Laščenka koji se ozlijedio, nažalost, prekjučer. Dakle, prva borba večeri, welter kategorija MMA, Josif Al-Said protiv povratnika u ring Mateja Dokoske Truhana. Representing Croatia, Matej Dokoske Truhan. Malo ću pokvariti Truhanov izlazak do ringa da bi rekao kako mi je jako drago da se vraća. Riječ je o vrlo atraktivnom borcu, meni se osobno izuzetno sviđa njegov stil borbe. Nadam se da ova pauza neće ostaviti traga na njemu i da će biti večeras pravi. Nakon više od godinu dana pauze vraća se Matej Dokoske Truhan. Karijeru je zapostavio jedno vrijeme zbog egzistencijalnih pitanja, upisao je školu za vatrogasca, nije si mogao dozvoliti da u tom periodu bude ozlijeđen, ali sada kad je riješio neka pitanja, ponovo se na radost hrvatske i regionalne MMA publike vraća Dokoske. U karijeri je ostvario 5 pobjeda, 4 nokauta, izgubio je 3 puta, ali ono što je bitno je kvaliteta njegovih mečeva, uvijek zanimljiv, uvijek uzbudljiv. Da, večeras će nam svakako trebati vatrogasac u ovom prvom meču. Maro je to Truhan neće biti, ali neko sa strane će morati gasiti vatru, jer vidim da će frcati između ova dva momka. Vidimo i njegov kut, tu su Goran Reljić, bivši UFC-ov borac, i Dražen Forgač koji se oporavlja od ozljede koju je zadobio u meču sa Jeffom Monsonom i uskoro bi se trebao vratiti treninzima.
Mečevi se održavaju po pravilima koja dozvoljavaju soccer kikove, stompove, dozvoljavaju koljena u glavu, zabranjeni su udarci laktom u glavu protivnika. Dakle, slično Prideovim pravilima, jedino što se svaka runda boduje 10-point mass sistemom. Na početku gledam Truhana koji je izuzetno motiviran za ovu borbu. S druge strane, njegov protivnik mi se čini ipak malo pod dojmom ove priredbe Maroje. Čini mi se da nije se borio na priredbi ovakvog kalibra. He is a dangerous name in the welterweight division with only 2 defeats in his professional career. Ladies and gentlemen, give it up one more time for Joseph Al-Saida. And in the red corner, his opponent, 27 years old, 76.9 kilograms, standing 180 centimeters tall, 8 fights, 5 wins and 3 losses. It's been said that he is one of the greatest young talents in MMA, and he's got a series of knockouts in his early rounds on his name. His style is uncompromising. Give it up for Mate Dokoske Truhan! Puno fanova Mateja Truhana došlo je na sam početak priredbe kako bi vidjeli njegov povratak u ring nakon više od godinu dana. Truhan je lijevo, Said desno na vašim ekranima, 3 runde po 5 minuta. Sudac u ringu Zlatko Klarić, naše najveće ime što se tiče slobodne borbe i suđenja. I redovni sudac na FFC eventima. Počinje prva runda. Truhan je u crnim hlačicama na hrvatsku šahovnicu, u crno-bijelima Josif Al-Said. Truhan je vrlo eksplozivan. Čeka ga za sada na kontru njegov protivnik. Vidjeli smo jedan pokušaj desnog direkta i ponovo. Truhan gađa prednjim direktom u tijelo Al-Saida. Pokušava kombinaciju Al-Said. Dobro kontrira Al-Said za sada. Međutim, Truhan je za sad miran. I dalje taktika je isto, vidimo iz kuta Al-Saida, baš to čekanje na kontru. Ponovo Truhan pokušava prednjim direktom u tijelo. Truhan priprema svoju seriju, očito za sad ispipava svog protivnika. Dobar direkt Truhana. Ponovo direkt u tijelo, ide na single leg rušenja Al-Saida. I dobija rušenje za sad, međutim Truhan dobro izlazi, odlično, bravo Mate. Publika pozdravlja ovaj dobar potez Truhana u drugoj minuti prve runde. Jedna dobra kontra prednjim kroševom jako Truhana. dobra kontra Truhana. Za sada Truhan se dobro kreće i pritišće protivnika, međutim izostaju serije udaraca. Čini mi se da rezervirano radi zbog tog eventualnog rušenja u parter. Al-Said očito ima želju preseliti borbu u parter. Obojica nisu dugo nastupala, ni Al-Said nije nastupao od travnja prošle godine. Truhan je uspješan s ovim udarcima u tijelu za sada. Evo jedan lijepi direkt. Al-Said i dalje čisto čeka svoju priliku. Nikad nije agresor u ovom meču, znači uvijek čeka na kontru. Ponovo ide na rušenje, Al-Said ovog puta uspjeva oboriti Truhana. Ovaj put jako dobar takedown, sjajan tajming. Počinje ground and pound Međutim, Josifa Truhan se Al-Saida. dobro se izvlači Truhan, odlično. Bravo Mate, još jednom. Pokušao je middle kickom pogoditi na odvajanju, Al-Said blokirao je to Truhan. Ali Al-Said je pokazao koliko je eksplozivan za takedown. Iskoristio je već prvu priliku.
Pokušava kombinacijom 1-1-2 side. Ponovo pokušava direktom u tijelo Truhan. Ponovo dobro radi prednjom rukom. Sjajno radi Truhan sa prednjom rukom. Pa lijevi direkt u tijelo. Promašuje desnicom al side. Eskivira ovaj napad al side-a Truhan. Neugodan je al side. Neugodan borac. Dobro kretanje od strane al side-a. Odličan zadnji direkt, soccer kick. I to je kraj, pobjeda Mateja Truhana. Nokautom u prvoj Sjajan rundi. desni direkt. Fantastičan povratak Mateja Truhana. Težak nokaut nad Težak al-Saidom. nokaut, bit će al side u redu, međutim ovaj direkt je bio jak, nakon toga je došao još jedan soccer kick i s tim je završila veće u ringu za al side-a. Fantastičan povratak Mateja Truhana na radost gledališta u Zagrebačkoj areni. Sjevno je taj desni direkt sjajno. Treba će još malo vremena al side-u. Da, vrlo zanimljiva borba. Truhan je čekao svoju priliku i sjeo je taj desni direkt, nakon čega i soccer kick. Sudac Klarić je pravovremeno reagirao i spasio al side-a još većih batina. Dobar nastup Mateja Truhana protiv zapravo neugodnog protivnika. Al side je sve do ovog trenutka pokazao da je sasvim zasluženo dobio priliku boriti se na FFC-u. I svakako sjajan početak večeri ovdje u Zagrebu. Prva borba i odličan atraktivan nokaut Mateja Truhana. Nadam se da je to pozivnica za ostatak večeri gdje ćemo vidjeti slične poteze. Slijedi formalno proglašenje pobjednika. A to je naravno naš Matej Truhan. Da vidimo. With Matej Dokoske Truhan. Matej, you were absent 1 year from the ring. This is the best possible return for you. Yeah, I was finishing my school for the professional fireman, so I couldn't train full time and do matches. But now I'm back. I've been in constant training for about 4 months and ready to go. My plan for this fight was not to go very hard from the first minute, because Josif is very strong, good wrestler and great conditioning. So my plan was to jab and keep distance and wait for the right moment to land my hard right. Thank you. And that moment came, you were also Matej. Congratulations. Hope to see you soon again. Thank you. Thank you very much. Pozdrav Fridi, Stjepanu, mojoj ženi i svim prijateljima i treninzi. Matej je rekao da ga nije bilo u ringu godinu dana, zato je završavao školu za vatrogasca, sada se ponovo može posvetiti treninzima, a u vezi meča rekao je da zna da je njegov protivnik dobar Hrvač, nije se htio odmah zaletiti, htio je raditi prednjim direktom i čekati priliku da završi meč zadnjim direktom. Čuli smo sve, riječit je bio Matej Truhan.